Od trenutka kada je Sanja Grujić pre nekoliko nedelja zakoračila na velelepnu imanju u Šimanovcima i ušla u reality Elita 8, sukobi gotovo da ne prestaju. Iako je u reality ušla kao devojka Marka Stefanovića, koji je do tada važio za stabilnog i mirnog takmičara, njihov odnos vrlo brzo se našao pod ozbiljnim pritiskom. Marko, poznat po svojoj smirenosti i retkom osmehu, odjednom je postao deo reality intriga, a dodatnu težinu njihovoj vezi dali su i problemi sa porodicama koje se po svemu sudeći međusobno ne podnose. Markovi najbliži članovi porodice nikada nisu prihvatili Sanju kao potencijalnu snaju, što je dodatno zakomplikovalo i onako napetu situaciju. Kao da to nije bilo dovoljno, Sanjin odnos sa Milanom Šarac-Mimas, nekadašnjom bliskom prijateljicom, doživao je potpuni krah. Njihovo prijateljstvo, koje je nekada bilo stabilno i puno međusobne podrške, pretvorilo se u svađu. Grujićeva i Mimasova danima se žestoko svađaju, iznoseći jedna od drugoj optužbe i uvrede, a čini se da pomirenje nije ni na vidiku. Učesnicima Elite 8 jasno su predočena pravila ponašanja u životu na imanju. Na nekoliko mesta čak su postavljeni plakati kojih je dodatno podsjećao na ono što je dozvoljeno, a na šta strogo zabranjeno. Uprkos tome, pojedini takmičari često svesno krše pravila, zbog čega se suočavaju sa sankcijama. Nova kazna desila je Sanju Grujić. Naime, tokom jednog sastanka pred svima Sanja je pročitala čestitku kojoj je majka poslala, što je strogo zabranjeno pravilima realitija. Veliki šef nije imao razumevanja za ovaj prekršaj i odmah je doneo odluku da Sanju kazni. Time je još jednom pokazao da kršenje pravila, bez obzira na lične emocije, ne prolazi nekažnjeno u elitu. Sanja je tokom ankete, kada su birali najbezdušniju osobu, dala objašnjenje zašto je pročitala majčinu čestitku pred svima. Moral da po prvi put i posljednji stane na put njenim klevatama, vezani za moju majku. Moja majka mi je poslala čestitku koja je imala jasnu poruku. Podržala je Markov i moj odnos, a njemu je poručila da ga niko ne nervira i da nikako ne dopusti da ga nerviraju nebitni ljudi. Moja mama je sve optužbe ovih ljudi demantovala.